Goko ne kwa Kikuyu podcast. Umuthi ni 2nd of January 2026. Mwaka uyu ni uratenyera muno. Ni wambia gutenyera. Anyway guys, happy new year. Now, mathaa manini kana muthenya umwe tu kuma mathiko ma Jirongo mathira na kuma Uhuru athie mathiko ma Jirongo na kuma andu mone ati mundu ugitwo Wetangula, mundu ugitwo Mudavadi matire na any influence. Na kuma higwa speech ya mutongoria bururi ya mbere guthomo mathiko ma Jirongo ni Mudavadi, andu makiuma mutongoria bururi ari kuria Western muthenya wa ira. Ni atenyerire kuria Western na athie kuria Kakamega. Niki mutongoria bururi atanathie mathiko ma Jirongo no muthenya uyu ungi athie kuria Western niki? Na ekuria Western hena kaundu gaka arageririe kwira andu a Western. Kwina video no ira trend na njira nene muno na andu ni maretie uhoro wa video ino tondu mutongoria bururi ni ahwanire tatukanirwo akirira andu a kuria Western uhoro wa affordable housing and so on and so forth. Eno video, ladies and gentlemen, tamirorei. Affordable housing umejemba nyumba maji hapa, nyumba ngapi hapa Kakamega ama namna gani bwana? Si kila mtu alete rekodi. Affordable housing, nyumba maji. Enyewe kinara gushiria gutirathie wega. In fact, thutha video gutrend na njira nene muno, reke nyambe ndimuonie uria andu maraugire. Ni nyenda muno kumuonia uria andu marauga guku nenda-ini tondu kwina andu marauga atiriri. Reke ndimuthomere andu uria marauga thutha video gutrend na njira nene muno ati hata uongo imechoka kutumika vibaya. Ati hata uongo imetumika kutumika vibaya. Yani hata uongo imechoka kutumika vibaya. Ugekauga ile tochi ni noma wasi. Ile tochi ni noma wasi. Ile watu ya Jirongo athiko nayo. Enyewe uongo imechoka kutumika pia. Umejemba nyumba maji hapa. Anyway, kina hau ne tukanirie na njira nene muno. Atiriri Kinara as we speak ena stress nene muno. Remember, twire tugete uhoro wa 2027 election. No election ni next year, mwaka uyu uroka. Higuno aragia kure Western, aragado Western tukwena video nene ati mundu akamurikwo na maundu mari ekeire a Kenya. Akaria uhoro wa affordable housing uriekete. But what has he done? Mutongoria bururi reke ndimwire guys, na bemwe ndageria uhoro wa affordable housing. Niki gitumi kiria gitangituma ari uhoro wa affordable housing ni tondu mbeca cia a Kenya iria matinagio through payslip nicio ciakaga nyumba ici. Koguo not taxpayer, ni taxpayers money, not iria cirogotetwo ati through 16 VAT aga hot tax ya kawaida ni andu matinagio ciako. So ndangitira uhoro ucio. Maundu maya mangiarauga gutiri undu uronekana ekite na guburi wa Kenya ukombire. Atenyerire kure Western tondu ni aronia atiriri popularity yake ethe muno. See, he can't imagine Mount Kenya itari mwena wake alafu Western Kenya iko itari mwena wake. Game over guys. Mount Kenya itari mwena waku, Western Kenya iko itari mwena waku. Game over tondu Mount Kenya ni makoro maringi muno maromeirwo ni Western Kenya okari guku kuke. So ici region igire ni cia stress na njira nene muno. And the fact is the two region are gone. Na ikiolo na hatenyeire kuria kuthi kugeria kuraga ndio yahuana ku neutralize maundu maria mararikwo. The problem is no ku promise already go promise a Kenya nena mwaka umwe wa kuruta wira. Remember, mwaka uyu ndagihota kuruta wira tondu siasa ni cikuyuha. I tell you from this weekend ni mukona uria siasa cikuyuha. Toroguo tu mutongoria bururi ni tena mwaka umwe tu wa kuruta wira
Nĩ kĩndauga ũguo ladies and gentlemen, nĩ tondũ bunge ĩbunjagwo by the way, bunge ĩbunjagwo some months to election. So nĩ kũhũthĩire kwambia 2027 almost 2027 mwaka ũyũ tu andũ matigũkorwo magĩconcentrate. Nĩ tuge atĩrĩrĩ, mwaka ũyũ no ũkore MP magĩconcentrate na arĩa makũrutĩra andũ wĩra hapa kũrĩa kũmainga maitho. No kwambia next year bunge ĩgĩbunjwo ũguo harĩa ĩgabunjĩrwo. Any Merigan to election? Is it 6 months to election? Can Merigan to election, by the way? How many months to election bunge fujawa? Is it 6 months? Can Merigan? Ihe gwa ĩgabunjwo ũguo ti wĩra ũkarutĩka. So kinara na mwaka ũmwe wa kũruta wĩra. Nĩ atĩ ekire Akenya akiuga affordable housing ndageri horo wayo. Still ndagiuka ũhoro ũyũ wa Singapore atũire arĩtie. Guys, Singapore iguthite ruthingo ndiraria kadio ya Singapore haikuri hata kidogo, imepiga ukuta, imekata. Okire na strategy ya mama mtu wa bodaboda and so on and so forth. Ruo kete na Singapore hiyo nayo haikuri, imepiga ukuta. What else will he tell Kenyans? Tondu ya Singapore ni enda o campaign nayo na Kenya maugatia kegu te Singapore atwira. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu tumefanya, hakuna kitu tumefanya mama mboga, mtu wa bodaboda, watu wa chini, bottom up kuna kitu tumefanya. So hii Singapore unatuambia ni gani? Ndio ya watu ni bottom up. Kuma juu kwenda chini. Tauga auga Kenya yumethe guthi gwe Singapore haikinyete. It's just the same thing. So nayo haikuli. So this guy is so stressed. Na mwakoni mukuona maundu maingi muno mage siasa makendea ni ukona betrayal nene muno, betraying the city iguko iguru muno, especially mwena wa thirikari. Ni ndamenya ko ni ukona betrayal nene muno, ani mekuma mwena wa thirikari na jana nene muno makira mwena still on mwena in a position na ukona betrayal. Mena othe ukona betrayal ni mwena ukona betrayal nene muno ni mwena wa thirikari. Ladies and gentlemen, now no mulikane bill ya cybercrime. Bill yo by the way omothe kuringana na gatheti kwatika atiriri mutongoria bũrũri kwina police unit okite akamekira kana kwina police unit ikiretwo handu kando spy maundu maria inyui muri postaga online. Na Daily Nation gatheti yo yugite o new police unit to spy you online na makerethera ni after law iria tukire kana bill ikere muthomere uria bill ino uria gatheti ya Daily Nation yugite hao ni tuonire oroshino wathire ugichallenge igotine ni tuonire women rep wa Murang'a Jerry women rep women rep wa Murang'a women rep wa Murang'a women rep wa Kirinyaga etagwo Jerry Maina ni tuonire akiorana na uhoro muno. Gatheti ni yugite o after recent law change challenged in court by petitioners who urge it grants the state an unfettered power to surveil government critics, authorities now plan to establish a dedicated digital intelligence unit to police online use. Unit to police online. Kanama lugatiriri ne guthondekwo kiria police unit na ni thutha wa bill iyo guchallenge igotini na Jerry Maina women wa kuria Kirinyaga mathe magi challenge na bill iyo gushi after challenging ni gwari mara gukana police unit ya gushoka spy ado maundu maria mara post guku online oguo neguo wikarite. Still nitonie mundu gwitwo Oburu Odinga akiuga ni karugama giti gia president mwaka wa 2027. The big question is Oburu Odinga nikirauga ne karugama andu thini wa ODM na mabite kurehe thina auga ni arugamirite political party ya ODM na ni akarugama terere. That's joke of the year. But we all know Oburu Odinga aida akinya hado auge Ruto tosha, auga ni akarugama akinya hado auge Ruto tosha. No Oburu dena influence tabla yake Raila Odinga. Ogo ni gutarie mashino maundu maria mekwo guku online. Ladies and gentlemen, na maundu ni maige ni guthina mbere gimrahira maundu maya mothe ore mathina mbere magikunukaga. Guys, this is what it is. Kwani iko nini?
Thank you, God bless you. God bless you.